खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियार बे समाव इंराजि मायथाइ गोदान बोसोरनि बयनिसिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै गाहाम हामलायनायखौ जासिबाय दानिया फैदो नोंथांमोननो खौरां फोरमायनि बे समाव गोजाम इंराजि मायथाइनि थामहिनबा 31 डिसेम्बराव गोबां जायगाफोरावनो सिग्रोमनाय हाबाफारिया सोलिदों रैखाथि बिफान आबकारि बिफान आरो बे समाव हान्थामेला बिफाननि गोख्रों सिग्रोमनाय हाबाफारिया सोलिबाय थानायखौ नुनो मोनो थिग बेबायदिनो मैयाबो बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमानि जे बेन्दोंआव हान्थामेला बिफान आबकारि बिफान आरो रैखाथि बिफाना गोबां बिबांनि रायजो राजाफोरखौ थामहिनबा बे समाव सिग्रोमनाय हाबाफारिया सोलिनायखौ नुनो मोनदों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि जे बिथोन बायदि गुबुन गुबुन जायगाफोराव रैखाथि बिफान आरो हान्थामेला आरो आबकारि बिफाननि गोख्रों सिग्रोमनाय हाबाफारिया सोलिदों जायनि थाखायनो बे समाव गोदान बोसोरनि असिला लानानै थामहिनबा बोसोरनि जोबथा खालार आरो बे समाव गोदान बोसोरनि मुङाव जौ लोंनानै हान्थामेला सालायनाय थामहिनबा गारि सालायनाय आरो बे सालायनायनि जाहोनाव एक्सिडेन्ट जानायनि बे बिबांखौ खम जानायखौ नुनो मोनदों थिग बेबायदिनो मैयानि सानावबो थामहिनबा 2024 मायथाइनि 31 डिसेम्बर थामहिनबा बोसोरनि जोबथा खालारावबो गुबुन गुबुन जायगाफोराव रैखाथि बिफान आरो आबकारि बिफान आरो बे समाव हान्थामेला बिफाननि गोख्रों सिग्रोमनाय हाबाफारिया सोलिनायखौ नुनो मोनो थिग बेबायदिनो बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमानि गुबुन गुबुन जायगाफोराव रैखाथि बिफाना गोख्रों सिग्रोमनाय हाबाफारिखौ नुनो मोनदों आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों थारैनो मख'नांगोन जे गोबां गारि सालायगिरिफोरा जौ लोंनायनिफ्राय बेरेखा थामहिनबा बे समाव जौ लोंनानै गारि सालायिखौ नुनो मोनदों आरो बे समाव एक्सिडेन्टनि बेलाखौ नायोब्ला खम जानायखौबो नुनो मोनदों চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আমি এতিয়া যিহেতু নিউ চেলিব্ৰেশ্যন আগন্তুক মাহটো আহি আছে সেইকাৰণে এইখিনি সময়ত প্ৰায় দেখা যায় যে মদ্যপান কৰি গাড়ী চলোৱা বা বেছি তীব্ৰ গতিত গাড়ী চলোৱা ইয়াৰ সংখ্যাসমূহ হ্ৰাস পোৱাৰ আমি দেখি আহিছোঁ সেইকাৰণে আমি যুটীয়াভাৱে আমি এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্ট তাৰপিছত ট্ৰান্সপৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট লগতে পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্টো আছে আমি সকলোৱে মিলি পিনে এনফৰ্চমেণ্ট ড্ৰাইভৰ আমি বৰ্তমান কৰি আছোঁ চেষ্টা কৰিছোঁ যে ৰাইজে যাতে আগন্তুক এই নতুন বছৰটো পূজালৈ মাঘ বিহুলৈকে যাতে সকলোৱে ভালকৈ এই দিনকেইটা উদযাপন কৰিব পাৰে সেইকাৰণে আমি অহৰহ দিনে ৰাতি কষ্ট কৰি আছোঁ ঘটনা ৰোধৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে যিটো ৰোড ছেফটি মেজাৰ্ছ লৈছে তাৰ অংশ হিচাপে আমাৰ ট্ৰেন্সপৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু পুলিচ কম্বাইন আমি চাই আছোঁ গাড়ী চালকসকলে যাতে হেৰি নকৰে মানে মদ্যপান কৰি গাড়ী নচলাই সেইটোৱে চাই আছোঁ ড্ৰিংক এণ্ড ড্ৰাইভৰ কিবা ধৰা পৰিছে ড্ৰাংক এণ্ড ড্ৰাইভিং ধৰা পৰিছে কিন্তু কেছ ধৰিটো মই আছিলে নাজানো মই কিমান ধৰা পৰিছে কেছ ডেইলি ডিটেক্ট হৈ আছে পুলিচৰ পৰা এক্সট্ৰাও হৈ আছে আমাৰ 10-15টা হৈ আছে ড্ৰাংক এণ্ড ড্ৰাইভিং যিহেতু ৰাইজে সতৰ্ক হ'ব লাগে যিকেইজনে গাড়ী চলায় তেওঁলোকে মানে ড্ৰাংক এণ্ড ড্ৰাইভিং কৰিব নালাগে আৰু সেইটোৱে নিশালৈ চলিব অভিযান চলিব ডেইলি চলি আছে আমি বেলেগ জেগাতো আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে আকৌ বেলেগ জেগাত আমি ৰিভিউ কৰি আছোঁ আৰু কম্বাইন ইয়াত আমি গাড়ী ড্ৰাইভাৰবিলাকো চেক কৰি আছোঁ আমি 3টা কম্বাইন